Good morning. Ngasi card message ngase ko ngasi card message se koi gi rashi gi matung ina ko ka try to katang thok jarage try to shidagi shaisha gi rashi ma pa to khala khala ga dumain taro ga yemina rase ko ado ahan ba number 1 se karam rashi no number 1 di koi mesh rashi number 2 ko no number 2 brish rashi ko ado koi first se le ko ahan ba ko mesh le re brish le re ko ahum mari manga taruk taret Nipan, Mapan, Tara, Taramathoi, Taranithoi. Quite handbook, quite handbase, you mesh rashi in a kailaki, but the answer for mesh rashi in a silai temperance and like temperance means how book by adding a pada bioko, what can say mine say I'm cool and calm when the libioko, she going to say number 1 coco, you mesh rashi number 2 ko brish rashi yena sile na ko khatang hagi chattori bo khotori ba thabak to ko chatpi o dum phagani ko energy se yamna kai haga gi energetic oina dumaina chatke pangthoke haina khalli ko chatpi o engonda kana badum la kani ko mithun rashi yena silai se ko kai haga gi hagan se da khoi gi silai se haidi everything loina ma haida uthok taba ai weak point ke ka do uthok tan leina ko phajana haidi mayam mamang da show to thok taba aduni ko silai se ko hadi king ne baning to haraga di magi nuai taba awa ba ke ka mayam do mayam mamang da show to tena ko yamna practical oiba ma darkar oigani ko karkat kyona silai se ko moon reverse when like moon reverse means haraga di nuai taba kho taba le mayam do kem loi chatla lo haiba gi atra ne ko silai se ko hadi release all the stress fear anxieties kari kara shu ko mayam se ko aduga sidal ne singara shi ainga khalliba aina ningiba mayam do thongo aina lai ko pesa nusa kai ka invest wi ba yagani ko khoi kaino yona haraga di tenara shi gi yona haraga di pesa aina thada ge khot ke kainom da invest ge khot ke haraga di ke so kai ba kem ta leite ko next tula gi na silai se mina mating gumba kai gumba ingon da pibirak pa dumain oina aina so tawgani mina so tawbirakani ko aduma lere ko next na mathang se kaino akoi gi bridge rashi mina haiba khot pa ngang na jaso no haidem ta taro nang to bon thok do adu dum tawbiyo ko dhanu ge na silai se families kari kra phajana nungai na pun ba khot pa ma lere ko silai na ko hadi happy and secure family haiba gi type ne ko aduga next ko makkar gi sina financial opportunities kumba kai gumba khara lai ko se ja aduga next ta akoi gi kumbrashi busy oi thaba yamana na ko kata ngauro ninga se last ki minna gi sina aingon da khudong chabagumba kaigumba dumaina khara lakpo ina pire ko adu sida leire ko gi rashi gi matungina tarot card reading ma'am. Thank you.